Kador bas nong lao sotun hagasni thoding kalabut or khas sakmat ka deputy commissioner ka East Khasi Hills badawa banbu deki kindon bapurking yaki bar jela ban klunjaka ha Mahadev Khola uba haribar ulayathu baka Mahadev Khola kadon chabar jong kawa jasai bat kalong kabadan kampha ban perking yaki jingwan bu haisnong bat ka jingte yaki jat jingte bi an ban lat na ka jing pincha clear kawa ne yaka klaw baka dor bas nong prasha ajur yaki jingkwa kinong penya yaka Mahadev Khola ban pin kala jaka sa abriu hakane ka jaka Namarkat kum gajing ete agis nembala dep la ai hak Mahadev Khola tang bante ya kamandir om penong jaka sa jong kador was nong jongi kalau sotun lakia tawiyar be da kawa am jasai paladangi pe bagirung sani kasnong jongi kalau sotun kamut ni hap anyai lengba be lengba kijingking ada hirung na north na east na west na south kata kamut kadan be ya kawa ka pendong sport law sotun ya bangi pe pat ia kani Mahadev Khola kadon sabar jong kasnong jongi sabar jong kawa kabadai benpej kapo jing kami jong forest department jong sarkal jela ka jongi ka Meghalaya kumbangi iru hagi notification gibarim kabala issue nang ni po office da i additional deputy commissioner haka Artsantrik September arjar khatsau ni syai bahang tu bayar tu kecaka la alat kumbalai haja lai spa lai po point square meter kumula dangi convert iki sya ka square feet alalong la kumno lai 1,000 square feet tam leni duna te kaniru ka pani syai ba ha ka tu jing tho bayar kani Mahadev Khola kalahap hakaway na kibinta jung isnong kibadan marjan barkasnong majungi kalau sotun kamsim na day kumbala ong kabalami hagi print barki electronic media ki jongpi bas mobha tong shwa bagin mention ya kantin law sotun ihap ban pensisya bat peni bakani kajaka Mahadev Khola kahap ni kamhap ako law sotun tekani kalong dana kaliang na dorwas nong law sotun kakapat kepi di press long sofa hadin habut bakanum ja syukung kani tada kadan kano kakendum kendam kami hakate kajata ya nomor ba ngiji bunsin mana kalian tu management coba Mahadev Khola hang tu long wat itu kajaka ke bakisyong tu ngitip syai pemerintah kadai kajingyo jengki nak forest department ndrei kaladon hakiti kisnem hausnem sejar kandai spa kandai pupra mana kalian tu management ladon ya kawai kajaka kabamat khap kajaka kata badai spo uput usam jong kador basnong law sotun kamut sepo jangka jaka jangka law sotun kadon gawe jaka jangka kur sotun ha ba kini management nang tu na po Mahadev Khola lasdang ban kam try man ya katu jaka da ka ba aikis ya katu jaka ban kam makare kan nong ganti jong katu Mahadev Khola ndrei dan bokpat ba nakaliang iwe ri orang ba ibadan nakasnong majongi ilayo manyakun ya katu kis bateri hapo kalau department ha bai latip ha ka jinglong jingman jong katu jaka namar ba piju tip piju yosko we ba system katu kamela shibratri kasilong hang tu hapo Mahadev Khola namar ya katu jaka piju pendon kam lagi ti management jong katu Mahadev Khola te ha bai dei begitu ka mela along bagi tip katu kamela ka dei bai kamha shibratri kamela ru ka badai bagi jutip bagi o kayo di hang dia kata yo badi do tingi sotu ba kadi kalong te wamlong wat hadin kata kajing ya kun jing tai rang ba dan bab kani kur sotun kala job layo no ya katu kajaka syaladi biang but house name sejar kandai spa kandai ladangi kenmau baswa katu patma kargil ladon gawai garip kis ha katu kadharam sala ka badan hangtu kaniru kadai gawai kabalapin saimet ya katu kajaka nabar ba mensuang jutip baik itu kejaka kadai be tang kejaka mini belai kadan be tangga mandir haram salah bat kasem masih bahakipor ben kena mengiru nomor hamar senda begitu kadan gawe kemadan football kini ki construction hikatu kini snem bela syumi illegal construction hagwele kadukan ki residential complex ki bala yang bela ima ke bela sna apakah daki RCC daki Dainaru tadangi ong ba ya katu kejaka lakum bang ong menne dan la lai 1,000 square feet tamlin duna dari ada pisim katu construction minta kalong sebab palan
te kita gede ki ba ngiru ngilang persya ba hakabe dei bat kani kacaka ka ba hang te po madokala marsibun gi jing sniuru gi kema ba weu samla rangba na po snong jingi basa ka dong blok 3 sudan bob ba mauru light na kayap namar ba haki kisnem ibrio gi banato komander hi latir la bom la jam jayu namar sudan bob ba mauru hadien bola poi seru guati bandit mansumar bar udang he lau khau bar light na kayap ba ji gitu gi brio ru badan kiti hadu ka tu kapur lo hadu mentamen ne gidang yat sarum seneng long omdan ba sim action ha bede ba tu ka bentak ba raja itu ka ke samtu kan jin tolong ba kumen kani bigila yo pandring de CCTV ada lagi de pendan kam lang yakiru ha kiti por CCTV kadok la pensuk ya ka an bantan kiti ki bede badan kiti kam mar kitip syairu bagi don ki pandit ki baju peniat ya ka komander ha tu por itip ka kerteng jongki ba gitu ki pandit ang tur bajumlien ma long ya kadi ka bam jongki banyat bakla wala ra ki pandit ni thu baru wat haba ka jingya jongki la yai bakla ha kadi ka bam jongki pot ka karta ka dang dei kumbalong mangi wat ka jingim jongki ru banta ki la shudu ei ba ki la khlat no ni tip ru ya ki wei bat ki bana ka tu ka mandir hi namar ka tu ka mandir hang tu ka jan ba kawan jarwan area ka bdei ka wei na ka caka ka basi ya khai ba ya ki blang te idan nang tu napo mandir bejusmat mentu bai kita ki belang mengitip bai kita ki beriu ke badan nang toru ya ki bajulin mantamti kita ki belang jogi nang khai ha ke bagi shodo sari sayo syahad te kita gilong ki ba ni kum pedor basnong ni pej perman namar gilong hasenda ba kato ka mandir basa ka weiru kalong ba kumbang ii mengakhiri isi ba long iya ki jai bandriu ki jongi ki parado praslam jongi nilai long ba ki ini ki news channel ki jong ki ke baja hante po umding pun ba itu ki long kami kasi jongi ki bu ke depan nantu nilai lang ba tu ka sansinong youth welfare organization ki nong nelam jong ki apil sa government ba balai ba long iya ki jongi batang ha tu klemat ala ban kandang ban rat dingkong ki dukan ki bisumbi illegal construction bagi ong katbay kani Madep Kala bade hadin ba KSU Laban Circle kalawan ban komplain kata ka santarik Julai arjar pulai show DFO ban kembali play menyenru makani yang jongki kelai kendu biang so ya o PCF halor kani ka ju ka phanghi lengba ka circle na te na po laban ngiru na kaliang majongi syukurpan ya ki bor jangka ain bakin simkhia halor kani ka phang namar ba nilai te ilong bangan simkhia kani hasyan kitya dan ka join meeting ke jongki ha ka ba kini penbaik kini rekam la radai.com ban pentip English nomru kin session ke kali banta Gano ta ka join meeting kan kini shan isu ang igi bakin session shan te ka tarik iya te kapat